Manipur top channel gi mai di maru ebi ipausung miyam na thamjari ahan bada Union Finance Minister na Manipur gi budget Parliament puthokre Union Home Minister Amit Shah na Manipur President rule thamkibaga mari leinaba papers sing Rajya Sabha na ngasi thamkre Haujuk sathariba Parliament ki budget session asigi manungda Central Government na President rule thamliba Manipur State oina senba sahi English ngani ga kunga manga kunga taruk ki budget house tangasi Union Minister Nirmala Sitharaman puthokre ngasi sathaba hokiba Parliament ki budget session adura Prime Minister Narendra Modi gi lising makhada Union Finance Minister Nirmala Sitharaman Manipur State PR thamba maramna Manipur Legislative Assembly suspended animation thamkhraba matung tangai fadana Central Government sathariba budget session asida puthokibane hari Parliament ki Lok Sabha amasum Rajya Sabha animak ngasi amuk na hongnana budget session gi ani suba saruk sathabaukhre List of business ki matungina Lok Sabha da ngasi tungan ba bill sing amadi committee singi report sing puthokre Union Home Minister Amit Shah na Trebuban Sahakari University Bill 2025 table tawkibaga loinana University asi Institute of Rural Management and Laihanduna University asi Trebuban Sahakari University haina khangnaragani amadi University asi Institution of National Importance haina khangnaba horagani hari Union Finance Minister na Manipur State ki oina senba sai English ngani kunga manga kunga taruki estimated receipt amasum expenditure puthokibani Union Minister Savananda Sonowal na Bills of Lading Bill 2024 House the table tokre Congress MP Priyanka Gandhi na Saniga Yankhaiga Mathui report on action taken by the government on the recommendation contest in the 245 report of the Committee on Prison Conditions, Infrastructure and Reforms yauna Standing Committee report on Home Affairs ki report sing House tamki Rajya Sabha ki oina Union Home Minister na mamang tha February 16 da Article 356 of Indian Constitution ki clause 3 ki makhada Manipur State ta President rule thamkibaga mari leidana House ta paper sing thamkre Panmaya isa ki February 16 da Manipur ki Governor Ajay Kumar Balana Central Government na pikipa report amagi matungina President rule thamlakibani Gazette of India da phongkiba proclamation amasum Union Home Minister gi matungina Manipur Legislative Assembly asi mapung phana suspend toraba matung sakti punamak Parliament transfer toragani haina pali Amarom dana Cabo Verde Manipur amuk handok hanana MP sana zawbana Parliament takshinkri Cabo Verde bu Myanmar na Manipur amuk handokna ba thabak sing lokhalu natragana pandunu leiriba compensation gi senpa Myanmar na state natragana Union Government da pihalu haina Manipur gi ningthau Rajya Sabha gi MP sana jawbola semana Parliament takshinkri ngasi phangkiba Parliament mifam gi 0 hour gi matamna ningthau sana jawbona Cabo Verde gi Wapham si pukhaladuna hai kumjai lising amaga samapan ga yankai gi humdoi gi March 3 da India gi Prime Minister oiramba Jawaharlal Nehru matamdu gi mahaka phammanaba Myanmar gi Prime Minister Yunu galoina Manipur mifam pangthoklaba matungda Cabo Verde bu Myanmar khudol oina pitokhi matam amada Burma haina khangnaramba Myanmar da pitokhi square kilometer lising kuingani thuge sani ge tara rom park Cabo Verde se atuki matik pothok leiba madi le hauphaba mafam amani matam amada mafam asi anganba matam kumjai lising amaga samri ge yankhaida mani matam na ningthau panba leba ama oina palamba Manipur gi saru amoirami Cabo Verde bu Myanmar pitokhi badumok Manipur gi puwari da khwaidi gi lebak thiba numit amani maramdi thawong adu satakhiba matamda Indian Parliament natragan state lenga ke ayaba mata laukiba leiti hai MP sana zawuna makata na fungdo kibada Jawaharlal Nehru na kumjai English nga magasani panga kunga taruki Treaty of Yandabu gi leiriba sana kanglon sing ikai kumna kidi kumjai English nga magasama panga kuntraga marigi Cabo Verde agreement gi matungina Cabo Verde gi compensation oina Myanmar na matamdu ki Manipur gi ningthau gambir singa da tha khuning gi sika songwa gi sanpam pi ba haini yana khibani hairiba sanpam madu kumja English nga maga samapan ga nifu kumaban phawdi Myanmar na Manipur da piraklami loinana kumjai English nga maga samapan ga nifu kumapan na Manipur na India da tinkraba matungda compensation gi sanpam madu kumjai English nga maga samapan ga yankai go humdwe du wai phawdi India government da piraklami puwari gi wari singbol sing amata nainaramdana Nehru na pothok laikhraba beli asibu Myanmar da pithokibani
Puari ki sauraba aswebasina maramoiduna Manipur miyamna Nehru kaidonungda ngakpiroi haibu Wapham thambaga loinana Myanmar na Cabo Verde Manipur amuk handorangnaba oithokpa yaba thabaksing yengsilu natragana panduna lairiba competition ki sanfam state natragana union government na makhatana thialu haina MP sana jawbana house ki kuthangda India government ki pukning singsinki Makasa tharak poina kanglai paki maira diki topa pom Delhi da khongjang sanction kiba KSO Delhi ki president ni mathakta FIR case malokotuna police station na sumon dokri Thasu ki nipan gi numidana Kuki student organization KSO na mapungoi ba thaudang lauduna Delhi da sanction kiba candle light ki khongjang aduga mari leina Kuki student organization KSO Delhi ki president Paugza Khub Goite gi mathakta Kartavya Part New Delhi Police Station case malokot pagaloina BNS SA 2023 ki makada FIR malokot ki pagaloina mahak police station lakna ba sumon to kredi Pausin hai KSO Delhi ki president Paugza Khub Goite ki mathakta Bharatiya Nayaya Sanita BNS 2023 ki makada FIR number 007 2025 Tang mapan thao ming lisingani kungama under section 223 clause E gi makhada case malokot kiben hadi case adugi investigation gi matungina Paugza Khub Goite si ayuk pung tara taba matamda Kartabaya Part New Delhi Police Station na masalak na bangarang pulis na sumonto kibagaloina thaudo adugo mari leina tuwan hiram tara ta masana yazagada bani haina su police ki sumon adu da supalle hadi Pausna karigumba Paugza Khub Goite na police ki mekedi gi piriba matam sig manungda laktaba ma di hiram tara adu busu yazadravadi ma ki matakta BNSS ki under section 41A clause 3 amasum 4 of CRPC 35 clause 5 under clause 6 ki makada rokat pham tok thabak sing lakhot kani haina pali hari ningsing maya bade haukiba March nipan gi numidangda KSO na sinduna sanction ki ba khongjang adu horakpada police ki mekei digidi mapham adu high security zone oiba mapham ni nakoina khongjang jangsliwasi permission yaudi miyoi manga digi hena punba yaroi haina khangan ki bane dubo police ki wapham adu gi mayok to khongjang sanction ki bane hari amaromdana Union Finance Minister na Manipur ki supplementary demand for grant amasum estimated repeat and expenditure house ta khanana bathangkhre Parliament ki budget session se isi January 13 mathoi ki February 16 fawba ahan ba tanga ki oina pangthukraba matung budget session ki ani subu sarunga sidiki makha sa thabaukhre loinana Union Finance Minister ni Sitaramana Manipur ki supplementary demand for grant 2024-25 amasum estimated receipt and expenditure 2025-26 ngasi house ta khanana bathamki ngasi dagi horaga mathang thagi mari phawba sathagadoriba session asigi ngasi ahobu numita house animakta Manipur gi matang yauna Tamil Nadu da anobi education policy satna hanba amadi delimitation gi matang na opposition gi mekedi sarangna ba kya galoina nauki Lok Sabha gi oina Union Education Minister Dharmendra na Tamil Nadu India ki anobi education policy satna hanbagi waphamda DMK amadi Congress ki MP sing na khongjang sangsilakibadigi Lok Sabha ki mifam adu numijungba pung 12 fawbagi toki Minister na policy si satna hananabagi matang na paladuna Congress na lengakpa Karnataka amadi Himachal Pradesh ta fawba NEP 2020 satna hananaba MOU khuyak pinakre hairaduna Tamil Nadu ki DMK na state asigi mairoi sing gi yaifanaba khandi haina phongdoki Rajya Sabha ki oina opposition party na South India ki state sing da delimitation ki matang amadi duplicate voter ID number issue tawgi matang khanana ba pukhalakhiba adjournment notice Deputy Chairman Haribans na ayaba pikidi hairen su paus da phongdorakli amarom dana ibudau thangjing range ka lona ba kosi jang village ta Kuki jau sing na nauna yum kaya sajinduna leiramli Susampur district amadi Bisnupur district ani ki lonaba ibudau thangjing hill range ka naknaba Susampur district ki henglep subdivision ki manungchanba khosijang village ta Kuki jau sing nauna yum kya sajinduna khunda sinduna leiram haidi pausin hai India 2023 fawbada haidiba khosijang khulasida mioi amat takhiba leti khuladugi matai thangma sarukta leiba Battalion Dilek khulatu da yum taraga manga kulom nauna sabaga loinana Kuki jausna khunda adu leirama thengnarakhi banari pausna makha taribadi kumjaing lisingani ka kungo homdoira Google Map ta yengma matamna su yum amata mafam adu leibu ukhidi adubo housing mafam adu Google Map ta yengma matamna nauna yum sing sabi ki asengba saktam uba phanglakhi bani khosijang hairiba khulasi Bisnupur district ki Fogauk sau ikhai ka yamna naknaba mafam ne haidi Amaromdana Dimapur lambi da panduna ladiba pose pusilakpa gari kaya security na ngak senduna Imphal yoroknaba thabak paikhatkri
था असगी निपान कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की कैथेल मानवी मिलिटरी कॉलोनी मनाक्ता कुकी जौसिन संगसिनखिबा खोंजंगदा सिक्योरिटी फोर्स नोंमै कापगी थौदोकदा खोंजंग संगसिनबदुदा सरुक याखिबा लैखिद्रबा ललगौ थांग सिंगसित मिसिगी मथक्ता कुकीजो काउंसिल केजेसी अमदी कुकीजो की सीएसओ सिंगना नहल अहिंग नोंग्याइदगी लमदम असी कुकीजो सिंगना ताब मफमसिना कौखिबा इंडिफिनाइट शटडाउन की खोंजंग हौजिकसु लेप्तना संगसिली अकनबा खोंजंग संगसिलिंगै मनुंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना ngak सेंदुन इम्फाल दिमापुर लंबी परिंगदा नोंगमदा तंगाई फदना संगद्रबा यादरबा पोलमसिंग पुबा गरी हुम सिक्योरिटी फोर्स ना ngak सेंदुन इम्फाल योरखरे हाइदि अमरमदा इंडिफिनाइट टोटल शटडाउन असिना मरम ओइदुना हौजिक लंबी परिंग असिगी सेनापति अमदी माउगी एरिया इम्फाल तमना संगलकदबा मानपुबा गरी लंबी द पंदनो लैदि सेरा सिदा सेंटर लेंगा की पाक्ता अंगमतुंग इन सिक्योरिटी की अकनवा सेक्शन थोरांग लखुतुना लंबी द पंदनो लैदिबा गरी सिंग इम्फाल तमना पुरंगनाबा मदी लंबी परिंग असिदा गरी सिंग फ्री ओइना सतपा याहननबसु सिक्योरिटी की अकनबा थोरांग लखुतबा हौरे हैना मणिपुर पुलिस की पीआरओ की सिरोलमन हाइदि अमरोमदना UKNA ना कंगलोन कायना सरंबा बंकर तरुक शेल्टर कैंप तरागनिथुई मै थादोख्रे इंडियन आर्मी अमदी असम राइफल्स की कंबुना पुंग निफुगनि पांचुन सतखिब ऑपरेशन दा लेंगा का सुसनरीब कुकी लहोलुप यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी UKNA ना सुगी सतना कंगलोन की वांगबर सरंबा बंकर तरुक अमदी शेल्टर कैंप तरागनिथुई मै थादोख्रे हाइदि असम राइफल्स की पीआरओ ना थादोरकपा सिरोलमदा इंडो म्यांमार ताइनरी चुचामपुर डिस्ट्रिक्ट की हेंगलेप सब डिवीजन की मनुसनबा सोंगफू विलेज सरंबा UKNA की कैंप थुवाइखिबने हाइदि मफम अदुर लैरंबा बंकर तरुक अमदी शेल्टर कैंप तरागनिथुइना मै थादोक्तुना मंगनखिबगा लोइनना मफम अदुरगी उन साब नोंमै तरागनिथुइ अमदी लानगा मरी लैनबा पोलमसिंग फोगतकी हाइदि पाउसिन हाई असम राइफल्स की कंबुना था सिगी तरुकते हेंगलेप की एरिया रा संगसिलुब मतमदा UKNA की लानमिसिंगना नोमै कापथोरखिबगी थाउदोक थोखरबा मतुंग असम राइफल्स अमदी इंडियन आर्मी की कंबुना नुमित अदुरगी हौना मफम अदुर संगसिंदुना ऑपरेशन सथबा हौरखिबने हाइदि अमरोमदा इंडियन आर्मी ना असम राइफल्स मणिपुर पुलिस CRPF BSF अमदी ITBT की पर्सनल सिंग लोइनना मणिपुर की सिंग अमदी तंपा की तोवान तोवान मफम सिंगदा हौखिबा पुंग हुमद्रागनि थुगी मनुंग सतखिबो ऑपरेशन दसु तोवान तोवान बा खुलाई चामगा तरागा तरेट अमदी IED नोंमै मरु अमदी लानगे मदी लेनबो खुलाई क्या फोगतपा ngamle हाइदि पाउसिन हाई विष्णुपुर सेनापति थौबाल जिरीबम चंदेल सुचामपुर कांगपोकपी इम्फाल वेस्ट अमदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सतखिबा ऑपरेशन दा खुलाई सिंग अदु फाखिमनेरि अतोप पाव खरना अवाब तारब सिंग तेंगबांगलोप AATM की अहानबा मपो कुमोन थोरम पांगथोख्रे लमदम सिंग अवा ना तारब सिंग दमकता सफोंग लखिबा अवा अना तारब सिंग मरुप सिंग AATM न थबक थोरम तौरक सही अमा मपुंग फरकपगी असम फाउंडेशन दे ngasi सिंगमै रुंग लैबा MBC चर्च मनाक पांगथोख्रे थौरम अदु अहल इबुंग पाबुंग थोइबन अथोइबा मिथुंगलेन AATM की एडवाइजर ओइनाम प्रभावती न थौरम मपु अमदी पुखरमम पंथोइबी UFO की जनरल सेक्रेटरी येंद्रेमम बाबूलाल न अखनबा मिथुंगलेन ओइने सरुक याखि थौरम अदुगा मरी लैनना AATM की एडवाइजर ओइना प्रभावती न फुंगदोखिबदा अवाना तारब मियोइसिंगी दमकता अंगमंगम मतिंग पांगनदुना लमदम सिगी मियामबु याइफब लंबी अमदा लाकनब लोइनना अवाब तारब सिंगना मतिंग पांगबगी वखलोंदा AATM असि लिंखतखिबनी लोइनना AATM न मियामगी ओइबा मतिंग तौदुना लाकली लमदम असिदा लैरिबा करम इमुंग सोथना लैरी करम न हिंगले हैबदु AATM न कोइना सतुन यिंगसलगा अवाब इमुंगसिंग अंगम मतिंग पांगबो सिना मरु ओइबा थौदांग ओइरी लमदम सिगी अवाना तारब सिंगी मरु ओइरिबा AATM न मखाताना मियामगी अंगम मतिंग अदुमक तौखिगनी हाइना फोंगदोखि ngasi thauram asiga mari leinana AATM ne hek saponglakpadigi awana tarab imung amadi tuan mafamsingda mating pangbigi lokhiba thaudang singa dugi photo sing miyamda saktakbigi khudong saba masulokhi amaromdana Kuki singa territorial integrity da singna dana India ki constitution makhada na thautau 80 Manipur की मतम साना कंगलुक की इरांग न मरम ओरग लमदम असित मियामना अवाप नंगलिबसि की येंगलगा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेट असित माउसा की पुंसिदा हंजननबा पाइखलगलिबा थबक थोरम क्यासि की येंगलगा अरामबाई टिंगोल की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जनरल हेडक्वार्टर रोबिन मंगा खोइरपम न कुयेक पीदुन थदोरकपा चिरोलमगी मतुंगिना कंगलुक की इरांग असि की असौबा अकायबा पीदिबा कुकी नार्को टूरिस्ट अमदी लो काइन स्टेट असित लैसिलिबि इलीगल इमिग्रेंट्स न मणिपुर की अपुनबगी सक्तम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा अयर अपन पिबिगनो 80 की PRO की सिरोलसिना मखाताना हाइरिबदि
यूनियन होम मिनिस्ट्री की पाउताक मतुक इन कांगलुक की इरांग अमांग अता थोकनखिबा हिंदू लाइसंग अमसुम मितै की लाइसंग सिंग सेमगनाबा मदि तांगदु लैताबा हंजिलंगनाबा सेंट्रल लेंगाना लखुलक्लिबा खोंगथांग असि सौगली मसी मणिपुर की हिंदू अमसुम मैतै लाइनिंग चटपसिंगी यामना मरु ओइबा ngaktani कोकी नार्को टेररिस्ट अमदि इलीगल इमिग्रेंट सिंग स्टेट असि नोमगी ओइबा पुंसीदा येखाइ थिनगाइदुना लाक्ति नाखोइना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इकाई खुमनदुना सेंट्रल लेंगाना स्टेट असिदा महौसागी पुंसीदा हंजिल हनना लखुलक्लिबा खोंगथांगसिंगदा अपनबा पिबिगनो स्टेट असि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द सिंगनगनो मसी यामना मरु ओइबा वाफमने लमदम असि अपुनबगी सक्तमना कुकी नार्को टेररिस्ट अमदि इलीगल इमिग्रेंट सिंगना थुगाइना होनरगलबदि अरामबाई टिंगोलना येंगदुना लैरोय मसीदा मथौ ताराबदि एक्शन लाक्पियै मसी स्टेट असि लममदि मियाम ngaakpa हाइबिसि अरामबाई टिंगोल की मथौनि अखोय अरामबाई टिंगोलना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बु इकाई खुमनै सेंट्रल लेंगाना स्टेट असि इंग तपा सखो थौरांग पुरंगना होनरिबसिदा सपोर्ट तौइ मरम अदुना इंडिया की सिटीजन अमा ओइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मखादा सेंट्रल लेंगाकपु थाजबगा लोइदना अखोय पुन अमत ओइना यूनिटी लेना कुकी नार्को टेररिस्ट पुन थेंगनमिनसि मणिपुर अमुक इंग तपा सखोप मणिपुर ओइरसनु हाइरिनसु पावबसिदा मखातारि अमरोमदना रॉयल राइडर की तरागनी 5 कुमोन पांगथोखरे रॉयल राइडर न मखातना मौसागी खलंगाकपदमरि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंगी कुदोंचाबा फंगमंगमदबा कसिन कुया सत्तुना मियांगी मतिंग पांगखिगनि हाइना रॉयल राइडर की प्रेसिडेंट आर.के. तुम्बिसनाना फोंदोखरे ngasi इम्फाल वेस्ट की मनुंगसना लैबा माइतै लंगोल द पांगथोखिबा रॉयल राइडर हौदोखिबा तरागनी 5 कुमोन थौरमगा मरी लैनना वाफम असि आर.के. तुम्बिसनाना फोंदोखिबनि थौरम मदुगा मरी लैनना रॉयल राइडर की फिराल सिंखतुना लैखिदराबा रॉयल राइडर की मेंबर सिंगी फोटोदसु इकाई खुमनबु उत्पा ओइना हाइकलेका तमखि आर.के. तुम्बिसनाना मखाताना हाइ रॉयल राइडर असि लम कोइबगा लोइनना कसिन कोयादा लैरिबा अवाबा मियामगी मतिंग पांगनबगी पदमदा हौदोखिबनि हौजुक लमदमसिदा ओइरक्लिबा फिबमसिंग असि येंगलगा हंदकी कोमोन असि पिकना पांगथोकपनि रॉयल राइडर न ngasi फावबदा क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट योखनब होनबदा लमदम सिगी सिंगी कसिन क्रिया अना लेंगी खुदोंसादब फंगदब मफमसिंगसु हिदाक लांगथक क्या लेमना पीदुना हेल्थ कैम्प क्या पांगथोकतुना लाक्पि इरांग असि नेम थरगलब मतुंग मखाताना सिंगी कसिन क्रिया सिंगदा सत्तुना मियांगी तेंगबांग तौखिगने हाइकि अदुगा तेंदना सुमना म्यामना थमजरमगे अदुगा हौजिकुइनदि म्याम पाउस मतांगस लुसिनजरगे मसु मखाताबना वाबदेट म्याम पुना ngaiminase national sigi makerigi म्यांग फमदा मखाताना थमजरी म्याम पुना नो वाबदेट ngaiminasi